Gahunda yo gusoma Bibiliya umwaka wa 2024 ikaba yahageze. Tariki yo gutangira ni 15 z'ukwa mbere. Soma Bibiliya 2024. Fata Bibiliya zawe rero uziyegereze, uyishakire utanayifite, dutangire dusome Bibiliya nkuko bisanzwe. Ikaba ari ku nshuro ya 4. Ubu ngubu tukaba tugiye kuyisomera hamwe ku nshuro ya 2. Gahunda wayisanga ku Facebook, iriho umunsi ku munsi iyo tuzagenda dusoma, ku buryo nzagenda mbagezaho ibyo gusoma umunsi ku munsi. Ntushobora gusoma Bibiliya usenga ibishushanyo ngo uyumve. Reka mbisubiremo, ntushobora gusoma Bibiliya usenga ibishushanyo ngo uyumve. Bibaye ibyo, Imana yaba yivuguruza, kandi Imana ntiyivuguruza nk'uko tubizi. Fasha ibishushanyo hasi rero, usenge Imana ikwiyereke, iguha agakiza, none usome Bibiliya udasenga ibishushanyo nibwo uzayumva. Bibiliya ni iki rero? Kenshi na kenshi iyo tuvuze Bibiliya twumva ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana niko twese twakuze tubyumva, niko tubizi. Ariko mu by'ukuri Bibiliya, reka nkwereke ibanga rya Bibiliya. Bibiliya ni iki? Bibiliya ni ubuzima bwawe. Ni ubuzima bwawe, kuko muri iri jambo niho hari ubuzima bwawe. Niyo mpamvu abantu benshi batabyumva, ntibayisome. Nkaba muhambaza abantu, ufite imyaka ingahe? 20, 30, 40, 50, 80 utarasoma Bibiliya n'iri na rimwe. Akaba ariyo mpamvu ubona kubera ko tutayobowe n'ijambo ry'Imana muri ino si, hari ibibazo by'urudaca hirya no hino. Nta kindi kibatera nuko abantu baretse inzira z'Imana, bafata inzira za Satani, akaba ari zo ngaruka zo kudasoma ijambo ry'Imana. Kuko turaha kugira ngo twigorore n'Imana, noneho nyuma y'ubuzima iryo jambo kuko rizahoraho. Wibuke ijambo ryahozeho, ririho, kandi rizahoraho ibihe byose. Kubw'ibyo rero, udasomye ijambo ntushobora kwakira agakiza cyangwa ujye mu bugingo buhoraho. Soma ijambo ry'Imana rero, Imana iguha urukundo rwayo ruhoraho. Mu gihe burayo no tubyumva neza agaciro ko gusoma ijambo ry'Imana. Ahava, va, va, alef, het, vet, het, ahava. Hano rero no tubona ko Imana idukunda, kubera ko kugira ngo itwiyereke igomba kubanza kuduha isezerano. So ahava igizwe n'amagambo abiri, aha, gukunda, na have, gutanga. Imana iguha isezerano. Have iri hagati, gutanga. So Imana igukunze, iguha isezerano, irakwiyereka, irakuvugisha. Nubwo Imana ituvugisha umunsi ku munsi ntitubibone, Imana iguhaye isezerano ryayo, irakuvugisha. Ni rwo rukundo rw'Imana. Ahava, urukundo rw'Imana ni ukuvuga ngo Imana iba yaguhaye isezerano ryayo. Kubw'iyo mpamvu rero, akaba ariyo mpamvu ngiye kubwira uko Imana yashoboje. Ni iki cyashoboje? Ni rya sezerano maze kubwira Imana yampaye, noneho inyereka igitangaza, numva ijwi ry'Imana ndaribona. Ayo mpamvu ujya wumva mvuga nti nabonye ukuboko kw'Imana ndakumenya, niyemeza kuyikurikira n'umutima wanjye, n'ubwenge bwanjye bwose, n'imbaraga zanjye zose. Ndavuga nti iyi Imana inyeretse, ngomba kuyikurikira kugira ngo nyimenye. Nuko rero nakurikiye Imana n'umutima wanjye wose, n'ubwenge bwanjye bwose, n'imbaraga zanjye zose, kubera ko yampaye rya sezerano rirasohoza. Iyo anyereka ikora igitangaza, noneho irenzaho impa n'ijambo ryayo. Ku bantu rero batumva ukuntu Imana ikora, ijambo rirahari, ntibarisoma, ntushobora
kumbwira ngo urajya mu bugingo bw'Imana yaraguhaye iri jambo, wibaza impamvu rino jambo ririho abantu barisome, noneho umbwire ngo uzasabana n'Imana. Niyo mpamvu nakubwira nti hano urebe ukuntu ibintu bimeze, kugira rero ngo wumve akamaro ko gusoma ijambo. Hano dufite frequency 12, frequencies 12, kuva muri 0 kugera muri 12. Bivuze ngo abantu benshi bibereye hagati ya 0 na 2. Benshi bibereye hano kubera iki? Bari gusenga ibishushanyo, ntibazi Imana, ntibasenga, ntibagira iki. Benshi bibereye hano hagati ya 0 na 1 kubera iby'isi byose biri hano. Ntabwo rero uzambwira ngo urasenga ibishushanyo wibera mu by'isi gusa, uguma aha ngaha umbwira ngo uzagira frequency zingana n'izo Kristo yatubwiye ngo dushobora gukora ibimushijeho. Nubwo kugira ngo dukore nk'ibyo Kristo yakoze, hano ni frequency ya nyuma, byibuze nta nubwo turi kuri 7, abenshi bibereye hagati ya 0 na 2. Iyo byibuze ubonye agakiza, uhita uza kuri 3, ijambo ry'Imana ukaryibika wenda ukaza kuri 4, gutyo gutyo. Abenshi ntabwo turenga kuri 5. Kuki tutarenga hano 5? Uribaza kuba utari kuri 5 ntushobore kugera kuri izi frequency zose, nubwo tuzi neza ko bitoroshye. Niki wakora kugira ngo uve hano kuri 0 na 1 na 2, byibuze wakira agakiza, usome ijambo, utangire kugenda wegera Imana. Urabona, iyo wibereye hano mu gusenga ibishushanyo, uba uciye ukubiri n'Imana nk'uko nawe byibonera. Uzava hano mu bishushanyo gute uze ugende wegera Imana? Tuzi neza ko bikomeye kuva hano kuri 5 kugenda uzamuka, ariko byibuze ukaza nko kuri 5 umaze kwakira agakiza, umaze gusoma ijambo, ugashakisha, ugasobanukirwa uko Imana ishaka, yashaka ko tubaho. Ibaza impamvu nta bushakashatsi bujya bubaho kugira ngo Imana tuyimenye uko yashaka ko tuyimenya n'ibyo yashaka ko tumenya. Ibi bitera rero isi yose yafasha abantu bose ibashyira muri frequency ya 2 na 1 na 0, ibaha ibishushanyo mu misenge. Iyo usenze igishushanyo uhita uterana umugongo n'Imana. Niyo mpamvu ubona benshi bibereye hano basinziriye. Usoma nk'ibintu muri Bibiliya, ukabisoma ukabibereka, noneho bakagira ngo ibiri muri Bibiliya, bakakubaza bati ibyo biri muri Bibiliya, bakagenda bakabishaka ubwabo bagasanga birimo, kubera ko biryamiye hano muri bya bishushanyo. Frequency yabo iri hagati ya 0 na 2. Niho bibereye rero, uravugiza Imana, ukakira agakiza, urazamuka 4, ugasoma ijambo, ubundi Imana ikagenda kwiyereka, ukagenda uzamuka buhoro buhoro uko ugenda urushaho kunyoterwa no kumenya ijambo ry'Imana. Muze rero dusome ijambo ry'Imana. Igihe niki umuntu wumva ushaka guhindura ubuzima, atari ukuvuga ngo iby'isi, kuko iyo iby'isi n'ibishushanyo byose byibere muri frequency hagati ya 0 na 1 na 2. Ni ukuvuga ngo rero ibyo mu ijuru ntibizakora. Kugira ngo uzagire akamaro mu ijuru, uko Imana izakubona, ugomba kugenda uzamuka 3, 4, 5, byibuze ukaba uri kuri 5, uzi ijambo ry'Imana, warakiriye agakiza. Noneho Imana yo niyo ukuntu igenda kuzamura muri izi nivo nk'uko Satani yizamura abantu mu isi. Murakoze rero, Imana ikomeze barinde. Shalom, shalom, shalom.